Si Bayule voina hian Sri Bhumi Muna Rollins Memorial High School kanom me ka tuna hian kan bu hai ka bula hian pu silrem ruata oma ani hi headmaster ani ana ama hi tuna hian relo te komna hun kan lenga zona kan zo tanga ani hian min sang don ani ole nama sabera chuan pu silrem ruata headmaster Rollins Memorial High School entika tange I le kumingsat nge to le kum ole kalome hey helai muna hian Rollins Memorial High School a hian kum sang ni somni le pathum January tha tangkhan koma tuna hian kumli na akal chhome kani ale alo momme he kumli na hunam mang chhome ka he ama hun chunga thil thleng zo tur tam tak kan ne ya chungte po chu kan zo chhom mop menga masa in school hi alian ang reng khop mai school campus kan thira zilai no pang engsat nge tuna hi in nei le ole hey nikum sang ni le somni le panga tanga sang ni le somni le paruk session kan han khar chia khan mar sa khan sang khat za som sari vel kan ne ya amaro chu kumin hian tle min kan phai deu hleka kum sang ni le somni le paruk atanga ni sari session a hian sang khat za somni le pathum vel tuna hian kan nei mek ni in kan thia khai stu zilai na pangpon nga khop bai sang khat za somni pathum lai mai an en kola how tak don le in karing ani tin anni zilai en kol azirtir tur hian zirtir tu engzat nge tuna hin staff in nei le tuna hian teaching staff a headmaster le assistant head tiamin mi somli le pali tuna hian kan bung meka chutiang chuan achan chu kan tam kan than hem ya deva section A le B hi KG1 atanga class 10 thleng hi kan neya ti chuanin high school pakhata mi somni le pani angin mi somli le pali kan ani chu zila zirtir tu te po an nga khop mai din kan thiat thin angin sinot mission board noya sikul a chuan in result nei thaber thin an nia Rollins Memorial High School hitun matang to result tha neilama lar le mission school kan nei to te jinga mi jinga a thaber pol nia kan thiat ania hemi ni na hi tun thleng hian in la chel chhozel theyam pathian khoi na zara abul chan tu te he sikul hi kum sang zakwa somriat le paruk atanga din chho khani in alo thanglian chho ve zela sikul no pangte pon lo pung chho zela akum telin ti chuanin metric pol som an nei atang khanin pathian khoi na zara kan sikul atang hian fail hi an la om lo ni in an soya tin su baka a thei chen chena third division hi kan nei ngai lo bok ani ti chuan pathian khoi na zara metric result a hian distinction te tin star te first division le second division chin hi atlang puya result kan ngei dan chu ani lo mom hle mai tianga result hatak an nei theina chan poeng dang nilovin an thorim na pathian in amal asom ani ti hi achiang hle ani le tun lai khovela han thlir taila henglai barak area borvela hian di RSS ti te bajrang dal ti te le hindu firfiak pol sang te hian he school a rong bol na mission school lo ni wangte emo le engamo program vel awanga har satna le boina te hi in lo tok ve thinem tun ma khan buai khan ne ya amaro chu ka hnuwa po engamo madian ne na ron ti deu thut thei chu engamo nu le pa ten parents lam atangin complain engamo khanin chung ho chun ron suaya har sanna ron siam hi chu an han tum ve zewa voi ni khat chu amaro chu pathian khoi na zara kha har sanna kha lian thamin akal lova ti chuanin atul na pianga kan han tlan ve atin atul le kan tuang te kan han ti cha ve dewa ti chuanin
kan han sut sang te po kha oma amaro zutlang puin pathian zara he sinot mission board school Roland's Memorial High School hi he district a maini lovin barak area chunga e high school thave pol ber a thaber te singami metric result nei tha ber te singami kan ni thina wangin nu le pa te po hian voini thleng hianin an la duwa admit sen lo hi e kumtin mai ke zia tanga a pol sang lampang thlengin e admit sen lo kan la mu zela har satna neu hi chon om thin ma sela hi chu pathianin atokin romin rel saka har satna lian ero chu kan tok lem lo nin alang voini thlengin RSS le basang dalam atang te point mi hanti boy chak chu ma sela sikul rongbol na hi apoi mo e ma wangin nu le pa ale society a chu chuanin hong thui takane ya wangin min ti buai ngam lo ni te point alang lomom hle mai tianga Hindu fifek pol sang te na school ti top tuma ma an lo lak to thin te pathian hian alo tran pui thina ti khanin an lo sutlang thina ni ti kan hriat in aro pui kan ti hle maya pathian in a om pui zel cheu sela tin tumai ba kha ke school mission ina din chana chuan evangelism te po lam te po kha han soi chhota ila sikul program vela te emo engtin tak nge hemi sikul mang hian chanchin tha silna lama ma in lockdown tlem zong mian thil thengem ole lo mome he sikul hi ni academic lama ti hianin pathian zara kan phulovin kan thora ani pathianin mal min som sak zela result tak tak kan nei lai khan ke mani lama evangelism lama kan pha kang tokin ma kan han la ve zela heng sikula te devotion hi thotan ni lai ni le zirtom nia kan nei thina chuta chuan kan du kan apoi mo kan ti em awangin kan thul ngai lova tin chu ba ka zirter tu te po he huna hian variety program chi sang sermon te tin quiz te le thil chi sang program mang khanin he devotion te kan nei thina tin chu mai pialama school a hianin Christian Mission School kan ni angin moral education a hi moral subject a hi tuna hian kan introduce zel boka hei po hi thil poimo takni in kan ria tin chu ba ka kan sinot mission botin min beisai le min phu tangin heng gospel week kan han tiang chi te po hi voini thlengin kan la nei chho ve zel thea har satna nu le pa lam ani emo hemi VISP le RSS basrang dal lampang atanga har satna minla siam lovin tiang hian secular program devotion te moral education te gospel week te kan la nei thea tin helaya kan ti thin chu abik takin summer vacation lai hianin KG1 atanga class 10 no pangtetan Bible quiz kan buat sai thina tuna po hian in charge te chuanin question an set le mup to an exam zo vele chung chu Bible le chu Bible quiz chu question chu kan pe chuaka ti chuan summer vacation chungin an ron changa ti chuan an ron submit le sikul lu le huna ti chuan chung chu an ti thadana zerin pakhatna panhina pathumna loman kan pek baka cheng somnga hu consolation prize saka chang tu zong te hena kan pe thin bokani tin hei hi kan tin na chan tak chu Bible te Bible tracts te hi walau tak le langsar takin tunlaya chuan kan sem ngam to lova amar chu khatia Bible quiz competition anga alo ni ta ka chuan nu le pa ten an fa te tan an ron lak sak zuta Bible te po an mani du thlan na ngein sikul room atangin table atangin an mani ngein apek po pelovin zirtir tu ten an mani ngein an ron la chat chu tiang chu tin nu le pa te kha ke zinau pang an fa te khani ma sela nu le pa te khan ti khan an lo chan saka engkim man lo ti saka chumi om ja chu an fa ten lo chang se kan han tia pol sang te chu amaro chu engpo ni sela nu le pa ten ke Bible pathian thu hi an lo chia rakha a hluem emani ti kha
กันหลุดมาฟังอินจู่ตีชุนจอมเซลทายกันเสียตูนเซสนาโปยันให้กันหันเรละค่อยสนตะโปกันช่วยกันเฮรเลตลุกตัวนี่หลอมมแลไม่ปะเทียนรองบอลนะตัวรินสกูลกัลทังอินที่เห็นตั้มตักกองสังไอเดียสังมังอินรองบอลนั่นไปชุนจอมเซละหลอมมแลไม่ตบลำปังกันให้ตัวงาอินสกูลกันเอ็นคานสินะโซนตะโปกันจอดเฮียละจีไลสังขัดจาสมนี่ปฐุมอินเดียอันนี้แหละสกูลฮีตุนดินมุนาเฮียนมานีอินโตเดลเทียมปะเทียนคงไอ้นาซาระให้เฮสกุลเฮียนกุมเรยโตตะกะจังคานซินอดกรันต์กันติมะจุงจุดงลวินเฮสกุลฮีอโลรันเฉาตัวเตียนกุมสมเลปังมะละมาจังได้โตคานจูซินอดกรันต์จูกันดงโลไมนี่ลวินเฮสกุลอินาอัทโอชัวฮีกุมตินเจงหน่วยสมจวงสมนิดอนไลเตกันซิโนตาบารักASกัลตังอินกันเราสับมิดทีนั่นนี่หลอมมแลไม่มานี่เกงตาดิ่งเทยดินหัวหน้าอินดินชัวปุยฮีอารมณ์ปุยแลไม่ที่เห็นรองอินบอลเซลนาตานปนดูสักนาสังเบรกันหลานเซวันนี้กันหลอมปูซิลเรมรัวตาโรเลนส์Memorial High School Headmaster กันหลอมโอเลเกโฟกันหลอม